Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. State General Secretary ke BJP Meghalaya State Unit ubah wan kit bok posna hakakan riu tarik uyayong arja pesan ulaong baka bamsam kedai ke Kongres bat ke Kongres kedai ke bamsam kani ke jingkeno jong new lam ke BJP kalong hadien baka Enforcement Directorate kala charge sheet ne pengat kendon persya ya kinoi lam bah khmat jong ke seng Kongres bakan thop ya ke Sonia Gandhi bat ya noi lam kaliang persya ke Lok Sabha u Rahul Gandhi ha ke National Herald case Adin baka idi kala charge sheet ya ki leader di bak head do jong Kongres Sonia Gandhi bat nongelam jong kaliang persya aga parlimen aga Lok Sabha Rahul Gandhi but ka idi kala ada mention tu bakini kita ki top most accused tamu kita ki belasha ayu ki belasha keno tetapi ke Kongres parti ketika parti ke ba kam ya ladi baka yang hakta Gandhian principle of truth yo kayalap baka yang nakabenta ki repat kayalap kana baka yang nam takam rights of the minorities so and so hanrai the feedback by kungno ba kilale ya ka case chong National Herald pi gani ka National Herald newspaper kadika court war ka balapan mi nado kitu gipor ba kari kadang ele ikajing lagu but ya kan ke National Herald court war National Herald lapan mi da ka company is not a listed company hane ka company Associate Journals Limited ya kan ka company la seng de kitu kinong ele la dro hagitu kisnam kumbasan hajar ngot kila kan show pisa ban seng ya kan ga ijia then with the passage of time kini kinong elam bakli Kongres chuang lo ngamong kinong elam jong ka seng Kongres ende gidi ka kadi ka wei ka long yeng jong ka Sonia Gandhi bat Rahul Gandhi ki penang kam baklai ki an ya kan ka EGL ya kan ka kot kubor ki kan show bisa kala naga fund jong ka party ban pelat ya kata karam jong ka EGL ka balakot sedo kendai pokrol ti andai da feedback kat kumkaan ka khang persya iginu ki political party banile business pi hangi ka wan ka da pi bagawi ka jingle persya kalong ba ka jing persaan kalong ba ka Congress kala bay tingka khandai pokro sya ka EGL but ban pelat ya kata ka EGL na kata ka jing baram lathit kala ya kata ka EGL lathit kala da ka company ka bekerteng ka Young India Private Limited but dia katakan yang India Private Limited la sentang sausan mut but angot na pring kita ki don ka baha adu 90% halok ta but kita ki angot gide Sonia Gandhi but Rahul Gandhi ti kini ka company menta umdai ka jingmut ban shimti ka EGL umdai ba shimti tang ka EGL ka don ki properties ka don ki chaka ki ba bodli kalangari India Lucknow Bihar Mumbai Port Delhi ki prime properties ngatrai ka lakum nung kala kot ka 1,000 crore te ka jingmut ban senge ka ni company ban shimti ka EGL kalong ban yo ya kita ki properties prokai through fraudulent means takumot da ka balik bian pi menta ka case kadang yan ngatrai da pipuli ya ka case na do usnam kani ka case inshallah register usnam arajar kadar kala sedang arajar kadar ba kala poi syaka trial court teka trial court kalau ada right penrem tima nakaliang jong kini ki he Congress kila approach ka Delhi High Court but the VE baga Delhi High Court house nam araja kat sandu kala note down kala patai sha ba ngan chupule kinyan ba the Delhi High Court while dismissing the petitions filed by Sonia Gandhi and Rahul Gandhi in 2015 observed that the acquisition of AGL by Young India Private Limited evidences a criminal intent pi kata High Court nado gitu kisdam nu kalapan pau pa ka don ka criminal conspiracy ni pi ka criminal conspiracy mdai tang shimti kata ka EGL tan shimti ka wei company ka juya there's no issues apa India selau ka private company bukan thit ya ki public company so kadan there's a process of law henry ban shim da ka pisah da political party
kebalakot kendai pau kror ke pisah jong ke kongres ban pendan kam ya ka naga benta kini kam tu kam thiem ka an ka persya bat menta ka pau syai ba ka seng kongres hi layalam ya ka da ki priya ki badan malicious intent ki badan ka malicious intent hot until proven nimpala ban rai penran hendrai ki evidences ki alam syata naturally san hajar ngur ki shareholders kidan da fi pule bhai ki case ngani fi nganam namar bakajrong than da fi pule bha ki shareholders after the Delhi court dismissed the appeal ki shareholders ki balal ki batip ba kumnol ade ki shares jong ki EGL ki khlam don jingtip in house na to 8000 pau the these shareholders included prominent individuals such as former law minister Shanti Bhushan and former chief justice of Allahabad and Madras High Court Markandeya Kaju kini ki khamtip ba shares jong number 3 ki kpa temen juki ki ladon shares apo ko EGL Hendak kumno la transfer ya kan naga EGL sekayang India umdan betul pi minta pila ada long try hak company minta company tu pila ada bit la dia klam tip ya kajing tip klam kajing tip pi takalam bi anya takamat ka kongres ka foundation juga kongres ini tak laki kala pau syai bakade ka seng ka badan kumbanga omne rektin pareng ba congress and corruption is synonymous kadi keju congress is corruption is congress